Anya laki din! Bakit? Ne, adakan? Huwag bakit? Nag-grocery ako na. Kan nakichindag mo na. Nabartek ka manan? Anya nga iti grinoserim? Kape. Asukal kan gatas. Kan siyempre. Amo mo na bakit? Kunakon kat. Inggulpim manan iti arak di swildom. Kata. Amo matalay-talang tiagas ti bambanog kung agtrabaho bakit? Ay no, Gregorio aya. Kunaklang aruden asaan nga agas day ta arak. Dadaulan na lang ti salon at mo. Impag kumamot no agurornong ka, tapno adan to pagpagas mo no agsakit ka. Hunay kan bagad. Sakit adagas niya lagi din. Talaga nga agsakit ka ano day tala agin inom ti aramidam. Sapay no agsweldo ka kat maibos adagos. Taday tala arak ti pangigat-gatangam. Imbis nga urnungam. Ay, nabagad. Sayang lang di kwarta no ornongag. Ang mga nog-expired. Ni awanan. Talaga nga inulawan ti arak day ta utak mo. Anya lakit din. Ne, nanang, da kayo mat. Umunag kayo ah. Agyaman na kanak ka. Anya nga day tawit yo. Karni ti babaw eh. Nagpauraga nga min di kumpare ni tatang mo. Kat inlak aman na kayaw. Ay na, agyaman na kanana. Imbaglakit din ta inlakaman na kami. Ada ilutok apang rabian mi. Nay, apay, awan ilutom asida inyaw. Awan nanang. Sa anak anang palingki idi kalman. Taamok kat agpalingki ni Greg. Ngam saan matgayam? Kape, asukar, ken gatas lang ti ginatang na. Inggulpi namanan iti arak di sweldo na. Ay sus, inton kwan agsakit. Gapo iti kaiinom na iti arak. Day tati kanayon ko nga ibagbaga nanang. Ngam awam mo dengdenggan na. Agsardeng tula siguro nga ginom inton agsakitan. Kanya lakit din. Nay, pare. Si Kamay. Aguruuray kan sa iti pagluganam. Ay, uwan baray. Nagbayag mo ti Jay. Ay, kit agtaksitan pare. At ayaw mo di opisina yung pagtrabahwak paray. Itulod kan iti pagtratrabahwam. Sa akto mapan iti opisina me. Ay sos, nakababayin mo ta paray. Awan problema dita pare. Kas kalasap-sapali. Nyalaki din. Ala, magpara ka kidin iti taksi. Alang arod ah. Saan na balay? Ado ti kwartam paray. Wan pare, iso ang masapo na gastusin. Tama nga no ag-expired. Sayang lang. Anya? Kwarta ag-expired. Ay, unay kan pare. Nay, at sumungat na taxi paray. Mala, para umong tamapantan. Bakit? Nadakon. Nagpalengke akon. Tapnawan di may bagbagam. Rumbang laang ah. Tapno saan lang nga arak tigat gatangam. Oh, 2 kilo a karne ti baboy, ken 1 kilo a bangos. Oh, adamat tinat nateng. Agyaman naklakay. Tadya pagpalengki ko ma, inayon ko lang nga urnong ko. Ay nabakit. Apay masapol nga gurnong ka. Sayang laeng kwartam no ag-expired. Gastusan kiti. In ka agpaparlor, wano in ka matag-shopping anya lakid din. Agtal na ka man si ka, Greg. Ne, Diyak kaya't agastusan ti kwartak iti awan ka is kan na abanag. Agurnong akit di Tainton agkasapulanak, ada ka utek. Aldaw mo't gaya man. Bumangon ako.
Ne. Nagsapa ka na bumangon ba kahit? Alas 7 lang. Awan mo't sarak ta ita, ta Domingo. Agita ka, ta maturog ta pa'y. Bumangon ka kit diditan tayo tamakimisa. Sigalatan bakit? Ta itunok man di karne, aginatang ko idikalman. Agtuno kantuan, sumangpet ta. Sikalatan. Apagison to ang makatuno ak no sumangpet ka. Daytan to lamangan ng tiaramidaw. Mabiit talaang mat. Tainton malpas ti misa kat agawid tan. Ingkamot agyaman kadagiti parabor nga ipapay ni Apo Diyos. Umay kamot makimisa uray sagpaminsan laeng. Ay nabakit. Uray sa anak ang makimismisa, taagkarkararagak matlata. Anya lakid din aya. Makaamo ka. Bumangon ka nga rudan, tayong kaagtunon. Siguraduam ano sumangpetak, nakaluto kan, taday tanto lamanganan, ti aramidag. Areglado bakit? 100%. Anya lagi din. Ne, agmay may sakan samot mare. Abay, sana si Murot ni pare Greg? Saan mare? Siga ngay, agmay-may saka man? Saan mare? Kadwak nila kay ko. Kanti anak mi. Adalagi natang dabiit. Imbagman ta si Murot da makimisa. Nilakay ko, man-mano ang makimisa. Dayta tinagdumaan da kinilakay ko mare. Ay, mangrugin ti misa mare. Sumragtan. Sige mare, umunakan. Uray klabi ti asawa kanti anak ko. Greg, Ne. Adakan ba kahit? Nakaluto akon. Natuno kon di karne. Intunok amin di 2 kilo. Mangan kan ba kahit? mangantan apay nga intunom amin, jay 2 kilo a karne. Wan ata pulutanan ni man kin ni pare Edgar. Inaya bakit? Tagsyat kami man mat. Inumanan? Kakaiso na nga wan trabaho. Agrelax mat da tao abakit. Iso nga agsyat kami man mat kinikumparek. Saan ang makaparelax ti arak? Pakaalaan day ta iti sakit. Imbag kumamot no makasolo ka no agsakit ka. Siyak tumat lang ti maringguran. Ay na bakit? Relax ka kadilang. Kagap-kapom anapan na kimisa. Iso asan ka nga kung unget. Anya laki din. Mangan kagit din. Nakasaganan ti kanam. Amok amabisin kan bagay. Talaga ang mabisina kon. Iso nga rod amangan kan. Wen, tanumalpasak. Inakman kit di kandananang iti si daenda. Uray kat adumat day ta intunom. Ay katuna bakit? Ay basit lang Oray tadudua damat kinitatang. Tapno na imimas ti aginom No adu ti pulutan me. Anya? Nanang! Ay, agda ka mo, tanak ko. Wan nanang! Mangyagak iti si daenyo. Ay, katagyaman na ka, anak ko. Ay day kay niyag mao. Tinuno akar ni ti baboy tatang. Ado nga min dyan tuno ni Greg. Iso nang yaga. Nasaya at man. Ay kahit kumusta mo siya asawam? Kas jay lata tatang. Masurunak nga rod. Ta inayaban na ni kumpare na. Tag-shot da ka no. Saan mat katadakas ti arak? No, sagpaminsan lang. Tapang parelax ako nada. Ay ngam, nilakay mo kit ka na yun samat nga aginaw. Huwan nga rod tatang. Iso ang masurunak. Ta maibos ti sweldo na gapo iti arak. Ay, naanak ko, bagbaga am di asawam. Imbes nga igatang na iti arak, urnungan na kitay. Agurnong kayo, tawan pa'y anak yaw. No siyak, agur-urnungak nanang. Ngam ni Greg, sayang kanulaang di kwartana no urnungan na. Tamangan kanuno ag-expired. Anya, ay aguuyong.
At ay amot kwarta nga expired. Ay, lucky dead. Andagan bagad. Talaga nagabimbindas ni bagad ko. Umay ka man gidita. Saglutan ka bagad. Ay, una yan. Talaga nga impapas yuman ang tinaginom. Kakaiso na nga. Awan sa bagad. Mare, magre-relax kami la. Ay. Saanan a relax ti kasta. Tapirmin a bartakyo. Ang mga nudimon masurutan ti dalan mo nga agawid, pare. Ay, di ka matanagan, Mare. Kabalag pa. Ay. Gusto daytan, kitni, sumipngutan. Ang mga nudimon makita ti dalan mo nga agawid, pare Edgar. Ay na bagay. Gabalan na data. Saan mo pa pagawitan ta? Dupay ti isyat me. Umay kagitiag tugaw dito yabay ko. Tatanggayan na kami nga aginom. Di nakman ipadpadakin ka asangan. Na, Ala, pare Edgar, agawid kan. Inton maminsan tumanan ti panaginom yo. Ay, sige nga ro na, Mare. Naisuti ko na. Di agawid ako nga ro din. Pare Greg. Sa uulitin. ay sige nga rod para tanay. Bagawidan na kamatan ni Commander. Sa nabalit, ijat kanto no aginamdamanan baray. Ay, wala na, Pare. Ay, inangaro din. Bye-bye, Mare. See you soon. Naa? Higay langit awan arak. Dito'y daga ada arak. Umay ka man bagatara ko ban ka. Di nakman arakupan. Nakabangbangsit ka. Alaam tapungan kan ulis mo tayong ka maturog di salas. Unay ka man tan bagat. Kankantaan ka ba yan? Ay, bagat aya. Ala. Paturugin nakmanan ni Jay Salas. Kitno nagaduti lang. Saan aya aday ta titulagan ta? No mabartag ka, ijay kasalas a maturog. Tadyak kayat akaida ti sangar. Dito ya kwarto maturugin na bagat. Tama ka turturog akon. Kan kaslajak kabailanan tim magna. Ay saan? No imbagak nga ijay kasalas, ijay ka. Ala, tumakder ka di tanta mapan ka ijay salas ta makaturturog akon. Darasam! Hindi darasan. Inagmanlangan. Anya lagi din. Sa langit walang bira. Ijay langit awan ara. Tangiwat mo! Ay, una yan ay ti asawa ka bartak. Nakaluto akon. Agid dasara kon. Sa akong turiingin ni Bakit. Nakaluto kan? Ay, iuhuan Bakit. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sartan. Sa kanto agdigos. Apag isunto apumudot ti pagdigos mo Bakit. Amom lakay. Nagsimpat ka nagdungo ka. May salang ti babalawag kan ka. Day ta kinabartek mo. Isardeng mo nga minan, ti panagininom mo iti arak. Bakit? Day talang matiagas ti bambannog ko kahit. Ti panaginom ko iti arak. May mayat no isardeng mo ti panaginom mo. Sa nabali, tauray barte ka. Ta sa anak akas ka dagiti daduma dita, nga agwala-wala, no kasta amabartek da. Uray pay. Nasaysaya at matlaang no saan kan nga aginom. Tadya igatang mo iti Kahit arak. orno nga klaengan.
Tumpak. Aday ta ka manen bakit? Kunak lang nga ruden asayang laeng je kwartak no urno. Tag-expired. Tumpak! Aguuyong ka na talaga. Ay, bakit? Saan ka rin nga agong unget? Tadata dito'y sangot ipanganan. Anya lakit din. Kasano ajak agunget, kat ipilit mo matarason mo amin na mauyong. Nangalaan ba't ti kwarta nga ag-expired? Ay katingarot kwartak. Salbag kakit de. Ay, relax bakit? Ang mga high blood ka. Anya lakit din aya. Mala. Mangan takit din. Ta ang mga mala daw ta iti trabaho ta. Mala. Mangantan bakit? Ang pamirinda ka man. Ayun na. Day talaga yam. Anya ti kaya tiyaw? Pizza namin manong. Sige sino ti may ibaon amapan kumatang? Sige. Ala. Ato ti gatang mo. Imbag pa'y ni Manong Greg tagdala ta kwartana. Tagtrabaho kami adwa kinibaget ko. Sana matadaw-dawadan ti sweldo. Pasak nga ro da gastusan ta sayang. Ang mga expired. Ay susigaw mo Manong Greg. Naangaw ka talaga. Ang daya ba't kwarta nga expire. To'y kwartak nga raod. Nagpasyat ka nga rin tatap no saan ang masayang ti kwarta. Ang mga nag-expired. Alawon, enton malpas ti trabaho tayo, agpasyatak, anya lakit din. Hello, my beautiful Mrs. Kastamlatan. Day talatan agbarbartak ti aramidam. Agong manan, bakit ko ay. Sige ka, pumangit ka no agungat ka, ungat ka lang ungat. Anya ti kayat mo? Maragsa ka nak iti kastangar aramidam. Uyatom ti taong agururay ken ka. Mala, basta ka nakarodan ta. Kaya't kundi agit da ba ka? Ay na, una yung ti kastoy nga asawa. Ala, sumrekan. Ala, maturog kan ta maturog akmetan. Puyatom ti tao. Pagkatan na kamaya, katawan matsarak tayo dun bigat. Anya lagi din. Sige, maturog akong bagat. Good night, sweetie. Sweetie tarupam. Anya lakit din. Bakit? Apay anak karupangat kamang sapsapuyot di tachan mo. Ang sakit nga ron, bakit? Kaiinom munday ta iti arak. Nga isahan. Bisin ko la siguro dito eh. Ala, mga anak man kit eh. Maala, ingka nga rod manganan. Nakaluto ak matenkat. Mangantan Umuna kalatan. Diyak pa'y mabisin ta nagkape ak itay. Ala, mga anak man nga ron. Talaga, nasakit ti tiyan ko. Bakit? Agaring ka man. Anay, nagsakit ti tiyan ko. Bakit? Ano kaya? Permi nagsakit ti tiyan ko. Bakit? Anay, Inta na iti ospital. Ay, sapay rabi eh. Inta nga rodan. Ang awan mat kwartak pagkat. Tapi nag-shot mi kadagiti katrabaho. Ijay kwartak pagkat. Ijay na bati. Impadawat kun kadakwada. Tama sayangan na ka mga ma-expired. Ay na, Gregorio aya. Talaga at dinadailan ti arak ta utak mo. Nagkunakin ka nga ipadawat mo ta kwartam. Anya nga iti usara mapagpa-ospital. Ay, kwartam pa ilaang abagat.
Amo nga daurnong mo. Isupay lati usaran ta pagpa-hospital ko, Awanan dyan nung ko! Nag-expirean! Ay, alan, abakat. Pangasim. Expired nga rudan, di kwartak. Ay, lakit din. Kasi nakadi abakat ay namatayag sa anay ko. Anyati ko na dyan, doktor, bakit? Agyaman time pa hospital nakmatlaan. Ulcer ti sakit mo. No di mo pala isardeng day ta kaiinom mo iti arak. Mabot-botan ng tabagis mo. Isunton ti ipatay mo. Saan ka ko mga ipa-hospital kat? Nga makonsensya akmat. Jakpay kaya timatay bagay. Hala, isardeng kunti aginom. Tajay gatang ko iti arak. Urno nga klaangan. Itala mo amiris ko bakit? Sam gayam nga ag-expired ti kwarta. Anya lakit eh. Anya laki, day. Kasapulan ti agurnong tapno adda kautay no kasapulan. Dati kwarta, saan nga ag-expired? Anya laki, day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apay, asino tinangibaga nga agipalkat da iti tarpulin day jay akulasa kanda iti line up na dito isangwanan ti tersenak? Ay na, apay nga agot ka. Intulok mo nga ure agipalkat day ti tarpulin dagiti kandidato dito rubayan ta. So adi ka nga rod agungat-ungat Wan, imanugotak. Ngamjak imbaga nga agraman da kulasa kanda iti kakadwana. Anya? Ay na, ika-ikatan da kita tarpulin. Tarpulin laang dagiti kurso na da kandidato ti maipalkat ditoy. Ay na, agipalkat dagiti kayat dati agipalkat Di mo idalapdan. Kantapnawan mo lang ating makunkunada kang ka. Ay na, basta, manya timbagak, iso ti masurot. Ay, sis Laila. Mapan kami man agipalkat iti tarpulin mi. Kadwak dagito'y line up ko. Kastaya. Sister. Kat di na kami lipdipatan inton umay nga eleksyon Shock number 5. Number 7 ni Edgar. Kan number 10 mat ni Shane. Ay na, Marjay. Anya tinapampanunot mo? Tanapan ka din nagisubmitter iti kandidas Nagturod ka man niya. Sister Laila. Ay na, ibagbaga akon ken ka, Marjay. Narigat ti mangnamnama iti awan. Iso atap no di ka masakitan. Ikaki di i-withdraw ti kandidas Narigat ti mapaay, ibagbaga akon. Nalpasan, sister. Kan talaga akayat ko ti agserbi dito ili tayo. Iso nga impapatik ti nag-file. Sana bali, sister. Ibutos dakdagiti mangayat kanya. Kan maawatak mo dagiti saan amang suporta kanya. Gaputa adda ti right tayo amang pili iti kayat tayo a kandidato. Ay na, awamon, Marjay. Nangatunay ti arapaap mo. Basta, di mo namnaman ang mga baka. Tama ka numaymay sa laeng ti mangibutos ken ka. Nay, nalabas mo dadya babae. Tila'y bagbaga na mo tingin ka. Ay na, kaarubak da dya mismo. Talaga akas dya ti ugali na da dya
Basta ka day. Ay, wan. Iso ano arsagid ka, ay awan talaga masakitan ka, kan maupay ka kadagiti pa nagsasauna. Ngam gaputa sanaya kon kan kwa na, ay na, jakon ingkan ka no. Isu malaga man, nakarelax ka day, sumanawa. Ay nawan, talaga akas jay na day ta. Iso nga rod nga ado ti kaapa na dito'y lugar tayo. Malabaya mo. Sana balay, tamo mo, ugali na. Wan, talaga asa anak nga apektado kadagiti bagbagana. Ni, adda tayo magaya man dito'y tersena. Mala, mangirwar ka kit di iti tarpulin tayo. Ta inayon ta kadagiti nakapalkan. Ang mga nuad adda karurod na ka. Ay nasaan? Di na basta-basta maikat no naipalkat dagiti tarpulin tayo. Mariid na. Di yu ibut-butos de dya amarji Ne, apayan Mare. Rumbang asuportaran tayo, gaputa kalugaran tayo kat nga ron. Kan may sa, mayat dagiti plano na para iti lugar tayo. Barang dumanon mo't dito dagiti proyekto, dagiti gobyerno. Ay na, awan latam mo kun Mare. Sauna lang dagita. Kasla na asukaran dagiti sa una. Ngam ti talaga a plano na mangibol sa iti kwarta ti gobyerno. Ay na, di kagsasaw iti kasta Mare. Narigat ti kasta. Pudno ti bagbagak Mare. Uray pupuutam. Agpapan Mare, amangan numadaksan kay ti daytangar aramidam. Ay na, basta siya saan ko nga ibutos. Gaputa amok nga isunto ti numero 1 akurakot no agtugaw akas mayora dito'y ili tayo. Ala, di mo unay Mare. Ikaamulatan na itangiwat mo. Ta mga numadaksan ka kung naktumat. Ay, sana ka mabutang Mare. Nasaysayatan ti kastoy. Ibagak ti pudno kadagiti kakailyan tayo. Tapno di da maawis kadagiti adu akarina. Ne, nagturad mo da dya ang marje. Ta nagipalkat da iti tarpulin da dito isang wanan ti tersenak. Kat, anya ko matidakas na. Kano ibagbagak kan kwa na mismo, ajak tupulos ibutos, gaputa saan ko akayat, nga isunto ti agtugaw kas mayura tayo. Gaputa amok nga ibulbol sanan tumala ang ti pundo, dagiti proyekto a maigaman na. Ay, daka mo kang galayla. Kawan, Henry! Inbagak amis mo day taken kwa na. Ngam nangalala namot iti turad na, anangipalkat iti tarpulin na. Sakit iso ti kalalawaan ti tarpulin na dito. Siya, tinangibaga nga agipalkat dalatan dita. Anya? Isakit mo day dya babae. Agoray ka man? Chilton anak! Ingka man baklasan dya tarpulin day dya marjay! Ay na, di mo suruan ta anak mo iti linuloko. Ay di naklapdan, Henry. Chilton! Rumwar ka na! Anya pa'y lang ti kukam dita. Uray saan mon gayam abaklasan. Ingkalangan barsakan di tarpulin na. Kairaman mo muging na tapno maabutan. Tapno inton makita ng tao, mainsultaw iti kastaunay. Oh, Chilton! Ayan mo na ya! Dangdanggan na kaday! Ay na, talagang awan tinasayat nga sursurom dita anak mo. Naimbagla ang tawan ni Shelton dito'y balay. Napani dya balay na apong na. Iso di na mangag dagiti paparamid mo kinkwana. Anya! Uray gayam da dya akulas. Agran kas counselor ti lugar tayo. Ay, Juan. Kat, ibotos mo to, Oho. Anyaga po nga ibutos ko da dya tao. Kat no kasla awan direksyon ti biyag na. What?
Oy, pagkunamat nga'y manang. Kanuag kulkulas laang iti nagtisapin na. Anya? Wen, Berto, iso adi mo to'y butbutos da dya tawa. Agraman da dya amarji. Ha? Ay, kano kandidato ki Dadwa? Ay na, agpanunot ka man iti limpyo, Berto. Sigurado, agbabawi kanto no ibutos mo ida ke mga bakda. Anya? Amom ka de. Intaray day jay amarji ti kwarta ti kumpanya ang nagtrabahuan na. Kat isaw ti innegosyo na. Ay na, manang. Di ka agsasaw iti pamataan kas kadagiti kandidato. Apay, napanagnagam aya? Ay na, wang Berto. Dakala pa managnagan dyan negosyo na. Pangalaan na kumangay mo, iti pang kapital na. What? Ne, talaga gaya masuportado kayo kadagita kandidato nga awan turong tibiyagda. Ha? Ni ka di Margie kan kulas ti ibagbagam? Asino pa'y kumangay? Kano tarpulin da mo dahi ta iggamam? Aywan, mapan mi man ipalkat inton madamdama. Ay na, ibagbagakon kada kayo. Di yu ibutbutos da kita. Nilangan tumas ti ibutos yaw saan a Nicolas. Anya? Wen, gaputa sigurado ana sayato ti pagbalinan ti ili tayo no iso ti agtugaw kas mayor tayo. Ha? Wen ko nam! Mala, iyag mo kinin dagit atarpulin tapagbalinak ng ap-ap ti lamisaan ko. Anya? Saan kumamat akasta Layla? Bayan na kami nga agpili iti kayat mi nga ibutos. Kaan, saan kumamat akasta at ibagbagam kadagiti di mo kayat a kandidato? Anya? Katuan man. Ay na, talaga adiyo ammo ti masuruan. Agpada kayo ken ni Berto. Day tala agbirbirto lang ti aramidan na. Ay, kaslasi ka. Agid-id na ka lang nga talaga. Di ka agpampanuno. What? Ay na, ni Sir Tomas to'y lumabas. Mapanda siguro ang kampanya. Ay, un siguro Apay, asyak ti damagam nga Ay, hi, Sir Tomas! Your supporter is here! Ibutos kayong tao, yahoo! Nailita pa ng payapay mo, bakit? As kala di ubing at damo na ti makakita iti aeroplano. Ay, anya kamatan, Henry. Awan laki amom nga aramidan mo, no di ti mang kontra kanya. Ay. Katawa pa'y laang. Mangantaman kit de. Tainton malpas ta amangan, baklasak amin atarpulen dagiti jak kayat a kandidato di tasango ti tersenak. Anya laki, dinayalayla. Bayampay, tanaylawan kit ngarod nga impalkat dan. Jak ngarud ida kayat abutusan. Ay, kauray Di namot kahit asawen, agaputa na ipalkat ti tarpulinda dito'y tersina ta, kat kapilitan abutusam ida. Ay na, basta laki. Jak kayat a makita ti panagrup-rupa da. Ultimo ladawan da. Anya. Ay na, mapumpunuan ako ni Tidaya Alayla. Ape ka ti Berto? Binaklas na kitin amin nga impalkat tayo at tarpuli ni Jetersen, na? Ha? Napaidam launay. Kasla kanumat isulaan ti Jetersen, na? Ay na, bay amon Berto. Talaga lang aloyal siguro kadagiti kandidato na No awan lang, di panunot ko, ipungot-pungot kon. Ay saan Berto? Di mo tutupan. Gaputa saan kayo agpada. Hindi kayo magka-level ako nada. Ay, sa bagay matkadi, Ang basta, saan nga glablabas, gaputa amang ano saan ka makapagtapel, kat ipakita kan kuwana, ti milyon nga stars. What? Ay talag murmuryot akanayon tar aramidam layla. Masyudo tak ngarud amakangkang kadagiti ibagbaga dagiti daduma kandidato. Nonsense maamin na platapormada kuno. Ay,
Nakarkaro aran sense dagiti bagbagam. Anya? Kati sumay. Daggamat ngamin dagiti ibagbagada Karkaro da dya amarjay. Wapay mat ngamin pinampanunot na tinagnayangay Kat no napintas si plano na para iti lugar tayo. Anya pa lang ti kontraam king kwa na ngay. Anya? Apay nga isakit mo da dya amarjay. Wano? Kurso na adam. Ay kat no mabalin ko mga isukat ka kin kwa na kay narabid kung bakit. Napintas ni Marjay. Nasing pa. San ama nakiapa? Kan posible ang mga bakas kansilor. Dakgal ton di sweldo na. Oh, saan ka pa? Ha? Anya? Kiti sumay. Hoy Henry di ka gar-arami di tijak magustuhan. Uray si kamot Di ka gar-arami di ti jak magustuhan. No di mo kayat kay sukat kay ti sa balay. Anya? Nasayat mo, tanaranaan kasi kaababae anang nga tuunay ti purwana. Ha? Apay ka di akas tamit ti bagbagam layla. At na relasyon nyo iti asawa kanya, iso akas taunay ti panangisakit nakin ka. Anya? Kini sumat. Ay napangasimot alayla. Di na kami pagbalinan adakas. Nasingpot ti asawam. Kat di na maarami day ka. Kat no siyang mat. Ay na, adamot at ti prinsipyo. Apay kumaatutupak ti adda asawa na. Ay na, awan ti prinsipyo, nugatal ti may sa babae. Anya? Kati sumat. Iso nga daywang ti asawa ka, Marje. Lagi-lagi pa, nga ngay-ngayangay ka ita nga eleksyon. Apay, kayat mo kaday nga ibulgar ko ti kinarugit mo? Tapno may santulaang ti butos mo, Ay napangaasim ka di layla. No di na kayat nga ibuto saan laeng. Gaputa karbangam dayta. Kandi ka agar aramid iti istorya Aha! No kayat mo ti makiasawa, saan at ti asawak ti gargaryam? Adamay dita ni Berto. Iso ti may bagay kan ka, barang saanan nga bakla-bakla. Anya? Talagaan na dagsen unay tirik na nilayla kanya. Ha? Kaabay ka no? Kat no pinagsasawan na, ipagarup na pa nga da ka no relasyon mikin nila kay na. Aniya? Ay sus! Do di nakakayat nga ibutos saan ko maatila ibagbagan na. Ay, wan nga rod. Uray si ka, iraman na pa yun. Kaapay, anya ka ditimbagan na. Saan ko kano atutupan nila kay na? Ngamin, data ti agbagay, bareng saan kanton nga agbakla-bakla. Ay no! Talagang agburburak ti darak iti daya alayla. Ay, di ka unay Berto. Di mo tutupan. Oh, naungputa ti pasensya iti daya babae. Iso nga agsagana inton masabat ko. Apel di ka makidupong, kadagiti ko kumarem. Awan ti planok a makidupong kadagiti sabali ti paniriganda iti panagbiag dalakay. Anya? Kati sumat, apay ko makidupong nga kadakwada, kat kagurak idan, lilipat ko idan ang aruba. Kaputa di na kayat nga ibutos, dagiti manok mo. Awan ti bibiyang ko kadakwada, uray mapukaw ko ida amin agagayem ko, basta saan dagiti kandidato. Agbalakan san Layla. Apay, apa ka po iti politika. Apay, enton malpas ti butos. Amuda ka nga ta, dagiti binutusam. Makibingay ka ayak iti swildo da, tapno makiap-apa ka. Kati soman. Oray po utam Layla. Kaapam amin na nakarumam. Ngam enton malpas ti panagbubutos, nga ka. Gaputa kaapam amin na nakarumam. Ngam dida kanto amon dagiti binutusam. Malaksit na, no sagay saam nga ipaam mo dahi tabagim. Siyak ni Layla, kat imbutos ka iti panagbubutos kung kunam to kadakwada. Ay na!
Nasumbatan matlangan ti kanayon ko ngay daw dawat. Nga granata kuma, Layla. Apay ka di, si kabakla. Bakla gayam, ha? Ato di paragan ka. Anay ko, Berto. Apay ka di, sinipat na. Bakla kunam kanya ka. Oh, ano ko matibibiyang mo, ha? Anay ko, Berto. Di na ipumot. Nga pa yung bagam nga agbagay kami kini Margie. Hoy! Tapno amom, babae tirik na. Sa balilaan nga mintin ay kapat kanya. Pasensya ka, Berto. Ay, bata mo tibok ko. Naong puti ti pasensya ken ka, Layla. Gapot na tila karamidam. Pinaspasensyaan ka. Ngam tila ibagbagam kanya. Gapot na sa bali ti kayat ko ngay butos. Ngam itan ta naglablabas ka. Ha? Ikan ka iti pagnagma. Anay ko. Nagsakit pa iti kong tarmo. Gusto na. Hindi mo na ni Mari Layla. Tulungan na, Edna. Ay di kang patangad na. Ang mga numairamang kay kinangato akong tarko. Ay, di na kiraman Di na kayo arudan. Ay pare, ingkakitaan ni Mari Layla. Agap apa dakin ni Berto. Anya? Wan pare, kinugtaran kan impungot na. Dandanidak pa inraman. Isopin manawak ko na. Ay na, may amon mare. Tapnog nakam ti asawa. Nakaungat-ngatan, adya bakla kang kuha na. Anya, ayos lang kan ka nga oray dangran ni Berto. Bay amare, maring agnakam da dya Layla. Tanay, nalabasan ti ugali na. Saanin ang mas spelling? Saan pa yan ang may drawing? Anya? Paano nga aldawan analpas ti eleksyon? Hanggang apay ngay. Di dakmatan pagan ano dagiti ko kumarik. Anya? Di pa yan talyawan dagiti kandidato nga imbutos ko. Ada nasabat ko ije palengke. Saan mo na pumampansin? Gapo nga tatanaabak. Ay na, dahitan ti bagbaking kalayla. Di da kapagan ano dagiti ko kumarim gaputa inapamut ida amin ay. Anya? Gati sumat. Abay, nalipata mon, dyan ang kugtarang keng ka ni Berto bakla. Ay na, di mo ipalagi pinre. Nasakit lang arudan tirik na. Gaputa di da kun pagan ano. Uray kasanuti pa ng payapay ko kadakwada no lumabas da di tarubayan. Awan mo, Layla. You lost all your friends. Di da kan pagan ano nga uray kas taunay di panang payapay mo kadakwada. Amangan kit di no, hello kaaway kung kunadaking ka. Anya? Ay na, di ka nga minagbali naman laki apa, bakit? Kaputa sigan dumot lang tiga ka sa inton udi na. Agdawat kay ti pamakawan kadagiti nakaapam. Kaputa saan amabalin nga agnanayon akaapam amin akaarubam nang dahil lang sa eleksyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Inton bigaton ti panagpalista itinagandag di sumali di singing contest, nanang. Ay kasta ay anak ko. Wan nanang, kaslag pang nga duha kasumali. Naibagamon kanyak idinapan alawas, akayat mo ti sumalay. Suportaran da ka anak ko. Ado kami amang suportakan ka. Ala, mapan kami inton bigat nanang, kaduak ni Floyd agayam ko. Kayat mo asawan, oray saan kan akadwaan. Uray saanin, nanang? Dua kami latan kini Floyd ti mapan. Sige, inuday tati ko naman ako. Masapa kayo nga rod amapan ijay ilay inton bigas.
Ay na, sampay la ko ma. Sampay la ko matasi ka di mga friend. Ha? Ayun gayam, anya nga iti kanta no bilang laang. Aday suggest ko, no kayat mo. Anya nga dayta? No nga jay One Moment in Time by Whitney Houston ti kantaam. Ha? Saan ang kanta amarigatan iti dayta? Saan? Kabailam day jay? Namin anon a kinantam idi day jay. At dapay ti 2 weeks apa nagpractice mo. O sige, ngampang nga asim ha. Praktisan na ka na imbag. Ikatwan mat nilaki din. Saan ka baybayan? Agyaman ako unay, friend. Anya? Ni Mara, makisali iti singing contest para inton fiesta? Una nang, isumod day ta tinadamag ko kadagiti babarkadak. Anya? Ay, una yan. Ay, mangibabain lakit day no maabak. Maabak ka talaga day nanang. Naglalaing dagiti kalaban na. Anya? Agpakalaing tumot kami. Kunam lang nalaing ako manta. Silang tumot lang. Ibagam tuman kat di kan kwa na numaranaam. Magibabain laang. Unay saanan asumalsalay. Ibabain na laang ti apelyedo tayo. Naimbag kumamata. No saan nakapadpada ti apelyedo tayo. Ti apelyedo na. Taayos laang. Day tangarod kat. Ha? Baka ito ati mangibaga nanang. Ala, bay amaw. Tas akton ti mangibaga iti inana. Kaman, di ka pa'y maammo abagbagaan ti anak mo. Tapay. Adda ka di basol ti anak ko. Apay, saan ay abasol ti panakisali na iti singing contest? Anya? Ay apaw, ibagbaga kon, mangibabain laang iti panakisali na, nang runa no maabak. Nay, anya ka din day nga ibagbagam. Ay na di ka man agindidi, sika muna. Naimbag kumama, no saan tayong agkakabagyan. Naimbag kuma, no saan tayong agpapada iti apilye daw tayo slaang. Berta, saan mo't adakas ti panakisali na kay? Mangabak manwan no maabak. Ayos la ang kanyak nga inana. Anya? Mangmangag mo ka day ta ibagbagam. Mangibabain nga raud. Apay, saan mo aya maawatan ti sao amang ibabain? Nakarkaraw numaabak. Anya laangan nga iti bagat ti tao. Agpakalaing naman. Kasta ka day. Anya, ay unay day ta na panagsasaom si Kaberta. Di ta ka man langal. Anya? Apay akasta mo tanti bagbaga ni Auntie Berta, nanang. Ay, jakman ammo iti dayjay nga antim. Nakuna na amang ibabain ka kanaw nang runa no maabak ka. Anya? Ay una yan ngay. Nanang, mga bakak manwan no saan, ayos laang kanyak. Sa anak mo't asim mali iti singing contest tapno panggabak ti mga bak. Ha? Si mali ak to build my confidence. Saan atap no mga bak? Nasaya at takasta ti kapanunuta manak ko. Ala, ituloy mo lat ta dayta. Mangabak ka man wenno saan, suportado aklat ta nga inam. Uray anya pa iti bagbaga dagiti dagduma kabagya. Agyaman ak unay, nanang. Ay na po, nagsingpat kayo kit di nga ginaa? Ha? Taapay na ko nam dayta. Wen tasaan nyo tutupan dagiti kakabagyan nyo sumanao iti kasta. No siya klaan ti pangpangagan dagiti kakabagyak iti kasta. Amangan no pinasubsuba kon. Saan kami ngamin akasta kininanang? Nasingputinak. Kanawin na nga ibilin kanyak, ti kanawin apa nagpakumbaba iti amin abanag.
Liklikan ti ama, aging kakabailan. Sa bagay, puno tayo ta. Numaminsan ngamin, nagpakpakumbabakatan, kasla karuan daman. Ha? Iso mayat man, numaminsan no sumumbat ka, tapno saan da marwan. Ay ala, gusto retan. Saan ang dagita kabagyam ang nag-aalas ti ugali na ti pagsarsalitaan ta? Ag-practice ang hidin, ngagkanta, tapno si ti mga aba. Inton bigatan ti singing contest, anak ko. Ay, wan nga rod nanang. Makapasen na ay ama kapadanag. Si kakit dimot. Awan ti rumbo nga pagdanaga, manak ko. Kabailam dayta, si kapay. Sa bagay mo't kit di mga bakak manwan no saan. At least, mapadasak ti sumali iti singing contest iti munisipyo. Katuan mo nga main, saan nga amin apakisalyam, kat masiguradom ang mga baka. Wan nanang. Malakit din, isaganam dagiti usaram inton bigat, tapno nakaredy amin ng. Awan, sa anak ka napagasatan nga bak, friend? Nanang. Ay na, apo, it's okay. Awan parikot iti dayta. At dandula tati gundaway mo, si kakit di mo. Unman, anak ko, saan ko maamasa irtirik nam, gapo iti pan nakaabak ko. Saan mo't nanang? Nasaya at nga rudno kasta. Sa nabali, friend. Taadun to pa iti singing contest sa mabalin mo, apakisalyan. Wan adon topay at talaga. Oh, anya nga ita. Ay na, magibabain kayo kitding agina. Anya, Kunak tumang ngamin ang maabak ni Mara iti singing contest. Anya nga'y kumangamin ti laban na kadag iti kalaban na naglalaing da. Berta, Pag-aasi man. Sad yung nga usaran ti apelyedo yo, iti kaadwan ti tataaw tanay. Mangibabain kayo. Ibabain nyo laang ti kaapelidwan yaw. anya ka din dagita nga ibagbagam. Nay, apay, saan mo pa'y maaw-awatan ti kayat ko asawan? In short, mangibabain kayo. Naimbag kumamait no saan nga agpapada ti apelyedo tayaw. Ay, No nangal-alaan nga medya agpakalaing nga anak mo iti tured na tapno sumali iti singing contest. Anya ngay nga rudita, naabak nga raud. Ay na, nalabas apa nang ibabain na iti apelyedo tayaw. Anya lakit din. Gayam ti bagbaga na dayjay nga anti Berta? Ay, oo na yun. Bay amo na nako. Dagiti kasken kwa na, san arumbeng atutupan. Saan tayo nga ugali ti makisinsin nung bat ka dagiti tattao nga ababa ti panakaawat na. Ay, sa bagay matkit di Kasayaatan nga agpakumbaba tayo latta. Bayan tayo nga ibagada ti kayat da nga ibaga. Tinapatag kat nasaya at tayo latta kadakwada. Wan nanang. Jay ibagbaga na nga ibabain mo kano ti apelyido tayo. Bay amlaeng. Day takit di ti agbalin akarit mo iti biyagan ako. Nanang. Tano agsakit nga mintin akam kadakwada. Awan tinasaya at nga ibunga na. Iso never mind ako na da iti Ingles. Anya laki day. Talaga, matasan nakasardingan day dyan kabagyan nyo, anya. Wan nga rod. At dalat na nga dati maibaga na ang negative iti aming nga aramidak. Oo na yan. Saan mi mo't ita abibiyangan? Ngam isoda. Manakibiyang dalaunay. Di mo pa ilalinipak. Tapno at pagnakman na. Bakbakitan. Awan mo tinasaya at may bagana ken ka. Day tangarot.
Isa naman minsan, kung nada arispituan ka no dagiti natatayangan. Ngam kasano arispituam ida, no kas kuma iti kabagya matila ibagbagana iti likligodam. Anya laki din abiyag. No minsan, sana mawawatan. Bayam, awan tinasakit abakrang ko nga uray ka na yun na nga ibaga amang ibabainak ka no. Sa bagay, stay humble, ika nga. Pero kapag sumusobra na, sapakin mo na. Marwang, sumanao. Di pa lang harod nga iso, ti simali, ti sing contest. Parang iso lang harod, tinangapa. Ay na, kunaklakit din no saan kan nga agawin anak ko. Inururay ka. Rabiin, gamapay nga itakalaang. Adala na pananmi kadagiti babarkadak nanang. Ayunay na itan. Kanayon mo't tanakasta. Lukatan nyo na ito eh. Nakita ka dito yung imunag di lalaki ang tatakaw. Iko anak ko. Anya ka din na ito eh. Lukatan nyo. Naska na matiliw na ito ang tatakaw ang lalaki. Lukatan nyo. Nanang, Anya. Apay na aramid mo ti kastoy, anak ko. Nakababain. napasubok lang nanang. Dagiti babarkadak ti akin arami diti panagtakaw. Anya. Ay nasyak ti mababain iti kastoy nga inaramid mo. Anya laagan nga iti may baga dagiti kakabagyan tayo. Nanang, Saan ka mo ta mabisbisinan? Nga maapayanas kan pa'y lang agtakaw ka. ala, husto nanang. Malpastong matlaang na ito eh. Anya ngay, Berta. Ay, Berta, kasarsarita ka. Amaom, jak malapdan tagal kita. Ay, makapaulag kayo nga ginatapno amom. Anya? Idi si Mali ni Mara iti singing contest. Nakunam kanyak amang ibabain. Nakunampay asaan min nga usaran ti apelyedo tayo. Gapot amang ibabain. Ngam anya ngay ita. Ay, muna. Hala, ibagaman kanyak ita. No asino ti mas nakababain kada tayo. Siya kasi Mali iti singing contest ti anak na. Wanaw si kang agtatakaw ti anak na. Ay, mabalin ka de. Saan aday ta ti pagsaritaan ta ita? Ado ti parikot ko. Iso ajak kayat ti ad-adapay ama stress. Parikot mo ti agtatakaw ng anak mo. Amaw, iso akas jay ti anak mo. Gaputa kurang itinasaya at asursuraw. Ang sa bagay, kasano ngamin ama isuro itinasaya no mismo nga ina ket awan ti sursuro na. Anya laki dain. Anya? Kunak iday nga anyaman ti mapasama ket napakumbabalat ta kuma. Ngamjak malapdan tingiwat ko ita. Gaputan nalabos ka mo ngamin ngagsasao ide. Oh, anya laki dain. No daman ti mas nakababain ti aramid na kada kayo. Isuda! Ay, mas nakababain ti panagtakaw, ngam ti panakisali iti singing contest, nga uray saan ang napagasatan ang mga bak. Oo na yun, nagita kakabagyan nyo. Naglaing da sumao. Ngam isuda magayam ti mas nakababain. Supay Ado ti sauda idi. Ibagada pa emang ibabainak ka no. Awan ka no ti babain ko asim Mali iti singing contest. Agpakalaingak ka no. Ay, anya ngay ita. Diyos mio, Marima. Hapay, awan nga taay ti makanda. Isa masapol nga agtakaw di kasinsin mo. Jakman amo. Awan siguro at igatang na iti bisyo na. Iswa ka sa pula na nga agtakaw ti loko.
Unay, si kamot gayam insan. Naimbag man ta saan ka naikulong gapo iti panagtakaw mo. Anya? Apay nga may na masapul kang agtakaw. Saan aya nga insuro ni Auntie Berta asan anasaya ti panagtakaw iti san akukwa. Manggag ka ngamin nagdaklan na tabagin. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Si Kamara. Nakunak da ito'y ata nalabos kayo iding agsasaw nga gina. Anya? Ibagayo pa amang ibabainak idi nagisaliak idi singing contest. Katawa mo ti dakas ijay. Mas dakas pa kit direta inaramid mo Ang ibaban iti apelyedo ako nayo. Anya ka tagtakaw. Ay, Diyos mio, Marimar. Iso ano maminsan? Panunutan nyo nga umunasak ba yung nga isawang dagiti agkakasakit asarita? Insan, pasensya ka kuman Insan ka dyan. Dita ka man langan. Nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.